trenerima, mnogi će baš Nakića izdvojiti kao najinteresantnijeg igrača u toj ekipi, iako da kako ima konkurenciju prije svega u Inakoviću i Šariću. Rayli Ross može zakucati Rayli Ross. A mi ćemo još jedan puta vidjeti jedan od ljepših poteza susreta, zakucavanje ne odveć u košarkaškom smislu visokoga Raylija Rossa. Najbolji strelac sa 10 koševa u Bosku. I nakon skakutanja Tešije i igrača koji su bili oko njega nije uspio Tešija zabiti brzo. Rayli Ross, lijepo. 10 koševa Amerikanca, drugi Amerikanac Jeff na snimci. A pratimo sada ponovno košarkaše Cibone, opet Rayli Ross koji se sada razi. Naković u ovoj trećoj četvrtini odigrao svih 10 minuta, nije ni jednom šutnuo loptu. Ljubičić ipak pas za Slavicu, baš ga je bacio u probleme, ali pogledajte Raylija Rossa. Strašno borbeni špralja, Ross, trica točna. Bilinovac ne ide kontra niti jednom do sada sve do samoga kraja. Rayli Ross na šutu i osreće lopte unutra. Nauči u glavu igračima ako nisu dovoljno stabilni. Uzvratit Cibona, jako dobrom akcijom Rayli Rossa. Njemu je Bašić, preuzet će Pajić, pa onda Rayli Ross. Imali hrabrosti zabiti ili barem probiti, sada sjajno snalaženje Amerikanca. Stao u istoj dvorani, ali i dalje obećava i vjerujem da hrvatska košarka može iskoristiti da će on napredovati još i više. Rayli Ross. 12 svjesno, jednostavno su potpuno spremni jer nisu odigrali niti sekunde u Ljubljani, a ovdje svi zajedno, zašto ne, u određenoj mjeri. Bilinovac, Rayli Ross, sjajna prezentacija sada i njega. Dobro igraju momci s jedne s druge strane. Kada je protiv Gorice imao 10, ali uravnot. Markota, Novačić. Gdje ide Novačić u gužvu, opet Rayli Ross i zaigrao je onako kako